ne aino munchile na nutagite ko igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagite koreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwika chi event ao unabono elia catering egati chinde twakere esimirero wetera ase namba 0741 499726 gose 0704765412 wigo nabugututalira ase chabizi chetu imeyo muchomusongo asamagacho auru towers mirongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya ubunchi libua ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinie kiunga kia mamagusi. Tariki ni 19 mutinyi no yogatano mwaka no yobwechirubira 25 nomo mwanchomo ligerinde no kwegena mbiyole ando siasole na gukwanire abo kwarigane ko yanyora mangana mayiye kyonga chinsabire cyabo no butiko literane sera sekunde ha sense milima nyelo igare Wilson makuru na gusabire tuskare. Go chake kiunga chinsebere nigo tugo chakane ngana yogo chania hasomoro kigwa Immaculate Nyaboke bimyaka 53 begereri ya kabere igaumirana na makweru mubasoka no mubasorero asa Kenya kinywa nemero na isemoke chinga kyarenge gochia koliendagera ya mubaso ekero kirirega kole kyogo ikaboni gati karamanyakana asabona abanyakinyoro ba gonyamatuta ababuba gosime yabigege ogisero barenge no borore basamba chinyumba chienkeyo Okagero yo ni gatamero boge mabwaye asekwirira na kwebisase getasene kyabanya nyimbo muri kito dipon asanya orobotirwa asenjira yobwekira. Ebirero na mayanda yo mu ichando asekenyero Kyanyamatuta ewodi ya Bogusero yugotoke bunge ya Kitutu Chache South ayamaega yo musacha bwe myaka yegatwa asireta Julius Onyonka komo Kenya omuigwoye bwe grade ya kabere aseskuru yoboroso yetora chingaki baomerana asirikori kurwa seskuru gakogenda nkago chakulia ranchi chinsa iche mugaso kamambi ndabatisha konsina indegasi mwana mamunga kiresi mwana wituko mino tulasi Onyonka royo minto ngende batishira na yarigende gyonsi kineri nyaso akonyu kijijagara Onde sinale ngera ngibona akiri kwanyalira kwari kuira na kuchese ku kwa kusimbo cha sinale ya mino ngiro nyoka gochane ne mwana manasa na bamwage to muturende myorara kamero mwana wongana mugasoka isira mwana kyalenge kinsa saa 7 acha kuro skuro ja kuranchi ona butakuri kuranchi kono giskuwa na bana bande nali baumerana no mumuroyo kucha alinge no mora nali yangya kwa ko mwana yemyore mwana bibala ko byatu mabigukura ali twaje kanyora gisimire kero twamnyoka gocha twanyora maino mwana yakiro mutupa ka bongo basogete yakwite Kulingana n'abanyakenyoro omukagiro yo igabo bosaliani gabereka gukora ebituru ase ekenyorekyo nigo bairege tambokero kyo gusamba chinyomba chenkejo omumuroyo konyoro koranga kunyware nyasore bono nera nyure paka ya munchura ni
mutwe iyo koranga na abwatwa na indi mnaba umno muiborie ndagoseka akagana nanda gatema akamurushine agacha bona nabo tuwachire buna kerori twanyorire omwana kene ya muitete mwana mwana ngurwe skuru Chinga kichuri birera litindi gati y'abanyakenyeru abo babwato bururo bonene n'abanyanyimbo nigo lyane kigwa asege kegetambe engana yerera abanyakenyero kugikiria obotumiki wa maria ko kucyaseke goliya geke nondo kali kulie meteye agikora nje gakiotige ore meteye gento yakore nya sore gento yakorire bono ne gente kebe gukumi aba muraba sai muri kenyore kegito sekenyore kenya matuta kakyonya gokumye gentekeria oire ngora omwana ukuri utabwati bitira no muntu abana abayo basomera imicyando abana bandi mbaro babwati no nasi bagusimika kingene bamenyete kuna abantu bamenyetera lakini nabagote amagwanso na kulinda abana bandi omulio yenigo abanyakenyero balyeira yoguchia kubolia serikali tibabasa kumwanjera omukagiru yokoirana gochianka asiboigo enkeyo yomugaka Paulo nomonginoye barolekana koba nokuganio konene kubwatakana n'obulemeru bonene babwate umu muroya kuruka neba kare na kare abagusingo tabare ng'amaiga na morente neba kare na kare iki murojo toranyare ko mokorere kenyoro nagocha iganera akubati omwana oyo n'abakenyero banyamatutu ende mbota bana bana kwa ndo ko ndo na kwete ka kwa tika seme jani sina nimi gonda unitia ka kora ndo kangende ngaso bana bana koraga nyumba yo katutika tenera bono togosoka tu eligeri twanyore kibagori ne skuru ekibato kubakanira abana gosoma magayeke kolekeiga omubere onyagusiranigo oirwa senkendu ya Kisi Teaching and Referral chinga kibono mukagero ywe atangire asigeta seniki abanyanyimbo ayamaega yokuminyoka na gotamira obogima bwaye kuroiga asekenyero kenya matuta kegotoke wadi ya Bogusero bunge ya Kitutu cha South County ya Kisi ile naigongoro kwa Dipon Hasanya Bia mulikito Dipon Hasanya hasorobotiro na sorobotiro mwanchumo rilia titboli rilia sikura lero njira ki turane kibune bikoro by'abantu korusia bandomo yagose bikoro by'abantu konyorekana baitire njira kibirane kiwe garabire asorogongo ruagusi njira ki turane kibuna hebikoro by'obwiti gosa abantu gosiri obwimo bwabo asenjera cyubo tutukanu garabire asorogongo ruagusi sanga mone chebirengere by'obwitira se namba yesime ya 0726447367 Tembe TV Facebook na boigo YouTube Gavana we county ya Kisumu Paul Simbarati igakwanira gosemere kwaye bune county yegane chikukini ubuye bwaye asogosangirira bango korengani wa nechi county chinde ukano bwasorera singe kiche gikaro nabo bisaba gusangirira bango sensemo ya TC hime yo mucyo busongo igobogo harireira yo gochia gwikirania magani yemirimo lyo kubwatirana asogokini county ya Kisumu likitodani ntiri arobotirwa senjira yobwikira Ukwano mugasorero chinga kichige karo nabo bisabaiga bagusangirira bango hasi county ya Kisii mwega kwareka sensemo yo kwenena migrio y'uburimi ime y'umucyo bosongo ATC arati niko chinga kicho akwanira gosemeri kwae buno kwigwana kwabo litukulia rero ngochi gukinya ebango hasi county ya Kisii. Leo nimeanza mikutano ambayo ya kwanza ni kukutana na wafanyakazi wangu wa county ambao wamefanya kazi nzuri katika mambo ya uimarishaji wa ushuru. Kwa hivyo tumekutana, tumeongea na tumekubaliana vile tutakwenda mbele. Wameniomba vitu kadhaa, mambo ya magari ambayo wanahitaji kuzunguka. Pia vile vile wameomba mambo mengine ya kuhakikisha kwamba utendakazi wao umefanikiwa. Kwa sababu mwaka uliopita mnajua kwamba tulikuwa namba 1 mambo ya ushuru. Raundi hii yawezekana pia tubaki kwa namba 1. Asigikaro ekiboigo gikirenwa n'umukonyo mwaskeli jobebo nabo waziri korwasi county ya Kisii chinga kecho niko boigo hago kerogo chakiwa kwegati chi project cha magendero echo chagetigwe n'umurai wense chinga kiche tarwe asorogongo robusi umutinyo eta. I want to mention ebintu bitatu naende amapi byanze itanga ni stadium ina mu wallet natwa $1 billion yemu stadium na tukwa na bono igagenda tutago na kwagacho Tuesday se Monday advert nja soka igori chiro ya daraja 2 korwensi ya FCL etongwa
abante bagutwerwa chi accident chiko baroro umugaso kuba kama abuli nkoba awa ko mugaso agota immediately lakini natu kwa naiga the advert was put out they have put 1 billion Kenya shillings again ase daraja mbili asense mwende niko bega kwaniro mukia bugo chakia chipara chikilomita 20 Kireward ase county ya Kisii likogendera korobia obosombia sabumenyi bensemeye. Mvua ndio imekuwa nyingi kwa sababu ya barabara ambazo zilikuwa pia zinatengenezwa. Tulikwama kidogo karibu wiki mzima, tungekuwa tumemalizana na wodi 9. Kwa hivyo imeturudisha nyuma, lakini nataka nihakikishie wakazi wa jimbo la Kisii kwamba mvua imeenda chini. Tutaharakisha tuhakikishe kwamba barabara kilomita 20 kwa kila ward zimefanyika. Nkurubu tereka seni kia gatembe kurega se kaunti ya Kisii letere ninguru kwa Daniel Untiri. Muna mulikito Daniel Untiri sorobotiro. Itko liarero hetimu kurua siabisi. Yumugimenero bepuwe kaunti ya Kisii umuskedoris do Nyabuli. Nigo ya nyarake wikirana se skuru ya sekondari ya gesero imeye unge ya Bunchari kaunti ya Kisii gune nchireyemo yokurugusira gochi se skuru yo. Wasiroko nigo gwachire magiga ya skuru yo. Obwato mulero samatuko hamakalire. Igaba bwatani kurua se kitayichi se kurua se kaunti ya Kisii. Wamwakira mbiya mono umuskedonya hasukuru obokonyogo. Arieta Ankuruk Felix Mairura ngokora office yo Mheshimiwa Donya ne manager Donya no mu women rep Kisii lero twali ngese sema ya Bonchari ase school ya St Charles ya sero ya nyara gekoi asumu basukanova abana edom chikai chionsi chikarama manse ebintu byonsi bibi abana bikai marangeti chianga ebitabu chisanduki personal things byonsi bibi kaya Mheshimiwa esenge nchabwa atenkore ndabuse nande no mongina umanyite nki abana batakeire nabune obisi na utotomara yaro tuwachakira St Charles yasero eyuere ward ya Ariana otoa chimatres tuanyara togo donate ese skuru eri chimatres merongevere otoa na marangeti 20 otoa ne bitabu chiboxi 10 kira chikonyara okonya asabana bali bitabu byao byayete bakoira ne skuru bachakire gosoma. Team Donya made their own plan, we made our own plan, just a coincidence that we have met here. And that is good. Of course, all of us are full of goodwill. So I want to say we want to appreciate the support the area, the county, Member of Parliament, Madam Donya has supported the school. On behalf of school and our education fraternity, I'd like to thank the women rep, Honorable Donya Doris Toto, for giving us this support. As the chairman has already said, this will go a long way to help these students who lost their belongings. We are also asking other stakeholders to come in handy to assist same way our women represent has done. So on behalf of myself and the entire Kisii South sub-county, we thank our Honorable for doing this. Even to our schools, we know this is a time for revision. I can see the books that she has donated will go a long way in improving the standards of academics in our schools. Ekenyoro gia kima ibo machoge chache ni goke kumulera homo kansoro mutangani machoge ngima helimere kinchaga nyatigo banya kenyoro benseme yo ni go bamukwa nanchaga buna ayo mo babaruti abatangani ritongo lia bo machoge abairwete hasoko ne kibuno machoge konyorare gwe kwirwanira asoko ne kibuna konyorare enengo igale ngomurai asimiaka ya kurumage omuli kitogiri batikopi noroboti rwasinchira yoboikira Nime ase ekenyoro kia kimai ime ya machoge bwa chache ase abamenyi bekenyoro ya kimai banyara kwa bakubokera ogosira ko mugaka oyo mogotebekano kabeire umuchifu bweri tongo ase chinga kityamagera boyigo kumete ase nga kiyobora ibori obokoro
Nche nkoro kwa Zakari Onduso Nyamatali aka Olympic mo director w'igi school cha Olympic Group of Schools naende umurwana rwekero kyo jumbe kyabo machoga chache iga atobwate uzuni anene sengente twasirri tata mugaka Elmera Kinchaga Nyatigo Councillor umokoro okwalete kebindi gya 1978 79 paka 82 ba kwalete urayo buya no babo Stefania Nyeni engakiyo kebindi kyo mugaka Moi naende kubwele mugaka oyo orendire a society asama tukamange okwalete gasengia nande orali rotimokire muno Morisia igonkorera tore mune Kenyoro kya Kimai umachoge usi na Kenya ngima ekoro mugaka oyo ne legend Kenyoro gya Kimai nigo gekumunyura Nyatigo muno yo mobwa balia barayi banyako bagokonyoro gongoriga esenjo nigatenelete e constituency ngima ya machoge bwa chache agaswa mangana siasa asa mangana engakiri bari koroka ba councillor tayaro na nduna ba unchuri bakayoka mangana amalita mao bona chinga kichiriga boletie ekero kya machoge chache ngima kurwa ibencho kurunyangwe tari bunega igete paka mahati misesi bona chinga kichirikera basi nantaba aba rwani bae barenga abange akanyara kobokubwa ekemanyirikia ya bwate ni ga bwate ekemanyirikia emesa ekera tware ko kuna gotara sengeje chikura inche nare ko mubugo dia tware ko genda kamesa gake ga roseti na ukwa karenge ekemanyirikia nigo bamutebire muno yo mugwa baria obeire kyokeria ukiase abantu tari asensemo ya Kimayu kakurenda asensemo ya machoge bwa chache chaga amaene kurubo ngibwa bwa egwensi paka munare gasera igare ko konya abantu nchaga no muntu utatagete bitina igare ko teba nje no morosia chikabati timbuati kabati ndagachire bitina orosirie abantu abange orosirie abaraya abange naende munatimoka yatimoka asamasikania manene nande narwanire togembo yoitomono asengenje yoko korange egenderere egenderete nande yabeire town mpaka guikerega muna twatebirega njaga ga kobeke gori gisi kobeke nene obekeke onsiga uko bari kuchina batawu onstari kuvoke angati abana anji tabantu bansi erina bete kiorokererie kiekera kori gukore ari gukore mirimo tari ne tonde bakomentare igale ngo mu councillor se eward ya Machoge chache yere boniga Machoge chache constituency kali ngo mu councillor for 5 years mwaka urwadire for some time lakini bono matuka megete yasa omorangi otoko bakera mbimo sana libacho kutwakera pole bo batebire niko bagucha guchamo tari ase okuchengera ogusira kwae kurende guchengera obuibwae okonya abantu bensemo ya Kimai nabo go Machoge kunyora chingaki nabo igo bosemia bo kunyara ko bakwenyorere bitoki byo gukinia nararenge kurwa sensemo ya Kimai ime ya Machoge bwa chache e county ya Kisii ngolo tegetema balitane nje Gilbert Kobi Yemuno mulikito Gilbert Kopi hasorobotiro babinyabo bagotumeke pare korugucha nyangongo getare ya chego soka kigogime yegwadi ya Kyabonyeru ebunge ya Borobey County Nyamira nigo besokire nako kerege tambukiro kyo mujumbe gwebunge yo Umuski Patrick Osero agaye pare yo gochaka koroswa okwana na barali hase pare yo nigabana incha ubawatabuna igo babire bagwetire mechande menge anene chinga kibagotumeka pare yo gati abo basombi bicaye korwa seche tundubali muri kitofati gadi gisemba aroboti rwa sinchira yobikira Cheni nyang'anyi bari uja bari yecho ne kuruta kegogi gotiketare roga na kakyabanya twakiro moisini wito Patrick Osero mbiyamo na ndimbi yamana pare abere yo tuchanda chacho katogwetu katwana bakase etali gotu kwetu kachatamya kabakororo abangina tokuto kubokera nigo kakitwaro lya mana singi jogore pare yetu yako yabeire Osero ito gaki nane twagatabirima sa kubwa rwanda kwatsi nande tutam atakorera yande kubwa asamalia tane ngoroku Isaac Aliaga epareje igechakire tukorugucha eganda bakanyangongo eganda bakagetare mono egasioka Kyabonyeru mono
pare gente ko chikokone getangani aba mora baito bapoda kono bagotansa ge bachandegete pare yabwate chigwende emengane ko chimata abune mbule ko twenyinge lakini no mosimi ko Patrick Osero atomire vire gitaige site toroche compact ne asana ko na leveling ne asana na spreading igontoro chenge pare ne chikokona abana inji baito no na abana bus bakande sukuru nyangongorgoralia abana inji bonsi bakogete asobu umujum Patrick Osero kono mujum Patrick Osero kurwa sa ko baraibu ale obega ko beke skima borabu enki babona bono jaka no die bumba na beke estima na begete estima yende kerenda na begete yene nyanjoka oyuwere pake skuru oraiba ji aba na inji batana ko norama gando kurgesera ke bona ko so ko rama ganda ya maya na ne na ga sene tarati yo samarieta ne ni gongoro ko mono Joseph Dai tigangira li bageli interview mheshimiwa Bwaro Gongoro Abrabu mujumbo ne Patrick Osero tu otokolire gendo gyo kumia aseli tukuli alero e barabara konya nigo eto sumbuete mheshimiwa tobekero mujanga mheshimiwa ito Patrick bagendi mbuyamono asekera lingana watokolira mangana manene abantu bakiamenyeru na nyangongo totebe asamareta ngo kurineti eyo bonyingwa njena tebo mugakosero tokonyire sana omwempio ito amaenderero kwanza tokonyire bune pare ji accident cyale okoleka ga ige cyane ngikinyinge osero tokonyire sana CDF na to mwana ne yosiare kakina akonya njena sa musenie nane kuta so roboturu manchumu rigeria to nyoromo timoko kento kana gadene kyonga senchira yo boikirano kulende asali boli riali tukira rero kirage torane kibune bikoro bya bantu go siria magima ngonyarabire bikwera haigaime yorongorwa gusi kirage torane kibuna bikoro byo boiti go sabantu go siria magima bwabo ase chinchira cyo gututukano ngorabire asorgongo ruwa gusi genda gusanga munenche birengeri byao witase namba yesimu ya 0726 447367 gose ge tembeti Facebook na boigo YouTube tukirana tugende ne kyonga senchira yo boikira Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebata chikosi buna Agriculture and Environment Studies asiba kwiga Agriculture and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ngwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensemo ya Computing and Informatics ngwige bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensemo ya Electrical and Electronic Engineering ngwige bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensemo ya Cosmetology ngwige bali Hairdressing wigo mbwate Fashion Design ngwige bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabate course ya Driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samariata ne ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'ubugundi asamangane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja ne yabwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa kya serikali akirito kuruka government scholarship ekyabana bago apply ekikero omwana ole school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkanyora ale kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche skuru apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bugundi kucha kotokonya asama tukagocha biamon
asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi nigutara kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyorero bumanyi ubumuri abukonye asubugima obumakiaya. Karibu nainde umonjumu ligiriria nigo yabo mogo komonene asinka yo mugaka George Murara abo mongina Ruth Kerubo korwa asekenyoro Kenya kwerema me yewadi yakabanyoro bunge yabrowe county Nyamira habu mwana basiri Daniel Murara yobonete ko swasegeredi gikome ase skuru ya secondary ya Lirume anyoro gosirwa hokonene korwa so mujumbe we bunge yo Muske Patrick Osero yo mwakanere skuru fees Helio Daniel hagende ndote ya masomo kulingana no mwibole ya Silia Ruth Kerubo igo hago kera umono ye bunanigo rache kwene kibuna kwenyorerare amasomo anene hojiwekirani chindo tujaye anabo Ruth niga menta na kotebuna igabere ga kumira hobogimobwe kubwatikana oigo no mugako ye hoyo he no bongubwaye o taikiraniti. Na mimi naitwa Daniel Nguni Murara. Kwanza nimrudie Mheshimiwa Patrick Osero, ni asante kwa kutusaidia. Nimekuwa nikiteseka hapa nje nikitafuta kazi nifanye ndio nipate kitu ya kukula. Patrick Osero amekuja, ametuma watu wake wamekuja kuniona fenye nateseka hapa nje. Ameamua kunipeleka shuleni. Kwanza nimwambia asante kwa kuja kunisaidia. Hadi nyumba yetu ndio hii hapa. Tumeteseka, hatuna chakula. Tuko vijana waine. Hatuna mahali ya kulala, tunalala chini, nyumba ni moja. Tunaomba utusaidie hata nyumba moja. Niko na 16 years. Nikimaliza shule hata nikae engineer wa barabara tu. Naona mambo itaenda kuwa vizuri kwenda mbele. Na nikienda shule nitafanya bidii ndio nikuje kusaidia wazazi wangu. Wamejaribu kutafuta kitu ile wanisaidie, wameshindwa. Nafaa kuingia Lirume Secondary School grade 10. Mudetana Ruth Kerubo Murara. Mugako nakuru Murara, George Murara. Bana nasogete gochorora, kasangitari kwenyara nandi nigarwate. Tukanyora abana bane, kabakindia sobako. Abana una baire skuru abatata banene, skuru ya myaka no bagasoma, wana timbu atinjerende, babwate grade bakusinye basome skuru yanga, wana mchengo bagakora. Wana liye kertebe se kambra pingonde konna rosi mina to chana usiemi, na ba urumu turonje yesana no nyankind. Nyanye mbati mbane kana utomete na barabu na abana ubane, timbu atinjerende na kiro muchumbo Osero mbya mune senye ngonyire, umwana kutana rebe tutanya konda skuru akorukurira huoka. Wana Patrick ngonyire gaki omukwento umutumbo itoto konyire asamalia dane nguru kufire sibusibe no mwako nakuru kuchochi ekene kenyero gito Kenya kwerema aso umwana aruororo akuru Daniel umwana oyo gaki oberire isiko asingenza akoreta amatemu tanyora basachiko muira skuru tato mwaboni gari balimo mama mwabo gaki ogendire chikonda uitire chikonda abwata abana bane ababanda otemiro basomiri okorire mugonda abwata okondi siripi bono umwana utari kwenda skuru umwana ono ale isiko egenda gokora mchengo gaki ngore ni Patrick Osero mbiyamona asaba obisabaye abo baete bakanyora umwana yakora mchengo bagatema koboria story yaye banyore story yaye ngatari go chisukuru nanda togote Madam Teresa oli okorete ni kwa yali umwana oyo Madam mbiyamono nyasanire ko bakonya abasinna abana baino gaki Patrick Osero omuchumbo ito nyasago seseni akomentere mana sabana baitu bakale Nairobi bairane bakale Patrick Osero chikura tutamu agenderere nyasanire ko mokonya gaki oyo rengo mukonyi bo murabense hoyibo igoro murabike magadi siviri gatika shagwa igosokrebene na gukwanira igoro yogo tugutirware ko mugiro bwo bakaribwa sekta ya matatu asa matuko 5 na 2 ukwana kurwa sense ya Bongereza
Gachagua nigatere buna hechitari chingaki cyo koimuke gitambukere kiga asaruro kubolia gocha sabo watani be sekte iyo kwene kibuna rigori ria mabutango kyana bare igobo amochire serikali asogotumika entamero yesegi yensi America amo na Irani. All owners of vehicles, private matatus, owners of plant and equipment must demand the removal of this bad fuel from the market because it will give us problems as we go along. We should not be told that we are having a challenge because of the Strait of Hormuz. Our fuel does not come from Iran. It doesn't go through the Strait of Hormuz. Our fuel is sold by ADNOC in Dubai and Saudi Aramco in Saudi Arabia. That is where the fuel is processed, and therefore this story that we are having a challenge because of the Strait of Hormuz is hot air. William Ruto has loaded very big profit in the landed cost of fuel, and that is the way to deal with it. William Ruto and Gulf Energy forced Tullow Oil to surrender the production and prospecting of oil in Turkana to them at a cost of $120 million US, which is equivalent to 15.6 billion Kenyan shillings. And that is why they have added so much profit in the landed cost of fuel to enable them pay. Kwikira kabo munchumu riria nongo ikero mwelio wa mungana maya ye kiunga chinsebire orede chikoraga chinsa hinyaningira nengoma nyasenchira iyo boikirano orene ntara chikokora kubatikana neliboli lieli tukulia rero igonjira kie serikali usenjira kie torane kibuna hebikoro byo boiti go sabantu go sire bugimo bwabo ase chinchira cyo bututukana ngwera bire asorogongo ruwa gusi baraiga babwa tukire birengeli byaba korokubuna echagutenene korwa emongalio sire ayo ni garabekero toranya sairi baga hagambere chinkoro cheitu yakorokumo ikoroba korunyantiringa ya serikali nogo sirie nyasore akoroku chenifanyera korwa dera vibime ya Nairobi agote une serikali nigenete kubweka lichikoli tindi eragorokumo lini nyabeli eragote bunana ki erebuya serikali koimoke getambukero egetindike lichiko oya koroku Lawrence magare hobure korwa higare abantu nabaiga nigo babwenete bikorubune biga ebigotige serikali ebe gose ekobeteria abantu banyare bakwimukirwe getambukere getindi kieli chiko koro Francis Manyura kurwali South Mugirango aterubune serikali nigebwenete kwimoke getambukere getindi kieli chiko litera ni serasi nyakunde asense melio mamenyerio nigalengwe risone makoli maganye kamera nigalengwe Wilfred matunduro yanekimna helio ginama ichibicha cyago chira sensera yo boikiranu igarenkoro kwa DJ Addisani nago sabiru twaruguligeria urubya Baraka ninjo ninjo rembe ninjo dorome mangana mazi bangina ninjo kuna koselia abantu uri mugango jo kuguita usenko kora igana igaya bogi mamboli ntabura bunansi nyongiku mukoro ntobi cheto moengo engo kubuna bwato weri moengo liya bogi mamboli ntabura bogi mubu muntu kuna koselia nganko kwaka ngonya kwaka no moro usenko kona bali bando bago na okora mangana ate bogi mamboli ntabura bogi manu bwanya sai wengoro bogi mamboli ntabura bunansi nyongiku kuna liokoro muzo selito lieretali ilere zinyengiku ubuta bogi mamboli go ubugima bako kwenda lyoka no bole kurwegesa kubaka uchekende bogi mamboli ntabora unanshiyongiko tikatusikane nandi tusiko bugima bwa abantu tutikonda ko koselia abantu anko gwaka ngo koraiga mbobe Baraka ninjo rembe ninjo dorome mangana mazi bangina ninjo ne aino munchile na nutagite kwa igendereria